Jupiter Puntia Kape Dape Dilie Puntia hati keadaan. Kami adukkan Sirian Langkuk dalam Carado tahale ko katangah. Panili area yang jogin beak Pancapui raga daktibo Sirian kaca dia minta dikunyah. Mati hanya sampai ke sabatang tubuh. Pinang sagato minta dimakan. Kale nyotika di karangkuangan. Sadang sacutua minta dipali. Sirah nyotika di ujung bibir. Sinan katando putih hati. Ramsia di kota lalai iliakan ayah kabuwaro. Kemudian babalia indah. Go banyak Siriah di balai sakete dalam Carado. Bila cobaan kami minta. Kembali kami ucapkan kepada rombongan ICCN Rakornas di wilayah Guduang Padang. Kami silahkan memasuki daerah Guduang Padang. Disilahkan.